alam pensi press conference nilitum dak bilo hai isi lama bangke la krong pli toar la bangso alam along la so alam kia joine pen ke damtang Guwahati long ta Mahajon kro pen danglok la pentu atumia bangke mohon rong pi alang lihin pensi press meet alang litum bilo lasi la bangso alam kia bangke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tudram Ronghang Lapen Revenue in charge Omor Singh Tiso alang litum phansi labangso alam kia bangsi alam kia bangke alang litum si kadu kawia bangke kicok je alang litum phansi alam kia bangke kebok sitamia hok pet alam the bangke lahano don mari itum pini mohat ilituma state along ST Morcha as secretary ta ningjelo si labang solama bangke piniar niana bangke longle hem pu binom ahok pet apota ki choglip abang pu tumphana na bangke pinike tangka ki pisi onglo la pentua bangke inut banghini angbong long kachi yogdun pen la pentu inut banghini atum longle along মানে ঠেংপি এডুনলো ফিসারি সেমার দুনলো হেম চিকিম দুনলো লাকে জিরাত পসিপুলো ওলা solong inut bahani etum adala latum ludun choka joinesi pinia bangke poisa long lelang tangka long lelang pomen pensi iltu masia matuma fan la pen revenue ye Omor Singh Tiso phat irrigation na bangke waniklo laluisi la pen hinia bangke forest department along le irrigation department kene soil along le along komane individual atum amen chetha pensi tangka bangke ulai la posipulo sitamia hok peda bangke laheke department along le pot department along le an bangke lake individual pen long le la bangke department along le po lake department long si la so tangkan ke bangko la si la solam thia bangke nang tum clear si me komane abang po tum lahe alam ki ke wan pen itu marada tum phan pamang hujia bangke la bangke chok chidaji la pentua bangke nang tumang no la son pini do pulu tangte la bangke pinianian inut bhai kelong le dolang pulu tangte Karbi Anglong long competent authority of land acquisition kalab lasoki palang nun log of for land ahomoisa an acquisition alam kalab kilang dunia palang nun log of for land ahomoisa an alam an kilang dunia phan isi a department thik de dolo plus department along pini nang litum kicok ciki teglong do bahora dak nang litumang angno alam ge bando purutangte rada tumhan sitame pachini lo dak la so a department pen nangrap dunji phana bangke anytime ta ready la pen nilitum hin pen sitame council phan sitame a hokpet along hem putum phan pinangi po bangke nilitum hin pen sitame pudun thupo jongsi dolang purutangte la pen thua bangke non an ke teglong bangke section pana section 4 section 3 section 4 section 5 section 6 7 an ta soang bong pe na bangke kipitang si ong lo tangka nangali si ong lo la pen kipitang si ong lo non kipipe bangke se 5 to 10% baksi do cholo si non ana bangke inut bahani atum si alam ki kipi do cho si baki atum ke non an ke teglong bangke la song nim tum teglong le la pen thua bangke la pen isi alama bangke isi alam ki wanthulo je BJP Bharatiya Janata Party hi ne pensi komania phan ki pane damji to komani phan ke ther to komania phan apran endeji to pu lasono bangke party hi ne pena bangke dili to majak phana pin khat ke la pen thua bangke nili non do bom hosita me nili ta pin khat long le la pen nili prang sirame ধন সিং দল তেরন দল প্রেসিডেন্ট প্লাস আহুসিতা মে নিলি তুম আরজুদুল লং le laso prang stame roton teron dolo hola sohota me lason thegelong le longki phangcho da thegelong le orun tirang hota lason ta nitum thegelong le lasi lasolam ki ke bana bangke la bangke chokche pusi puji la pen lasolam ki jongsi alangli phan komani si ke to alangli komani phan chini lor polotangte la bangke district authority do police authority do pachini non la pen nilitum phanta pachini non lasona bang pu phan ke nilitum penta la bangke chakche la sona bang pu phan ke nilitum hin pena bangke condemn
lasona aghotona ba lasona lambo Kasi sa ang buong alam kinamtan seksyon kami yung dong mondol kung amian kami alang lelang amian kita hapon pentangka di malam itu pinangan sosial media ng iklan gitu kan nang itu party ahin bila kuma kupini ekor ki anjing ka fisik go ali lasi pulom di solam butak ahoga hak beneficiary tum jong si do pulte office long pawang non ke nitum ke theglong bang ke middleman po tum si nitum nang tum long le nang palong pipo kupini po sandu lasi ahoga hak tum jong si an ki nang le tuma porialang bong jong si pawang hoi dak laki ni long le vek lo ni long le long si amuk mondol amuk SK komane bang si ahoga hak kota kuri det nang chirai pidet compensation na NPW nang paklang hoi tai nu nang paklang thi be nang hangjo chor mati kona ne social media long puna ahoga hak komala long le hem pu vek tu nu ta nanta party long juga juk puni lason abela moben pulo mate kona mene long le hem pu long bang si theng pinang che dui nang bangai pohri chona ni tu mangai asa ole long lak pol ba lak ke long pe ni tu mangai lak si ni ta chok nang tum chon lason tum seri cholo la bang asi kalili ka lang lang asi non la tum survey ke bang chengun ke la highway mati ang bonglom nang tum thenglong mati highway ke bang lo be ekdom paro khopen up to la disuba ana daga ni fishery hud delo thenglong lo mati lason sa kalili ka lang lang theng pi ke sida me ahok aha ka bang ke survey check hud ke ave asi ang bonglom bon check nang ko lo mati asi lasona type tum bang si kedo la dalal po tum bang si asi kumane yang si nang tum chithi sini che phong bong son dovek plote bangoi dak nim tum mangarap dun po party dum dulu CM level EM level noho level tame party pe jenar jab dun po la sinon ka abi si thang abi social media long se hangjo chot mati tapen so called RTI tum la inut bahini tum bang la so phan pensil la tum ke right to income ason si ke claim ji pusening ma ba claim bola ba la si mo heta pulo je maximum documented lo no mahala tange not they are not mane basing on facts la silveta alam da pulo 1971 hosi reserve forest declare daksi lage porta masi hala sut kumane chongtui choba ba kumane lason do pulang tahay mo sta pini non authority tumbang lason ave mati lage non tala do la so gazette ke council pele bonai gele lage government of Assam governor la so ri pensi la ke non nang tum theklam pole ala so Assam government of Assam district council forest department ching by sai pensi hosu claim lo lasi afit revenue village kadok be puisa me dak ene delo council baha saut pota do puisa me amunit ave delo hosu hingu si dulu amaga reserve forest pere bang popoma dak bang forest land pole padukong nang pulo dak bang lasi so tengsi non un pole EMCM tu la so dak jel beta tang so dak pota chikuri adme mati ave mati sona bang lasi lahage la tumpa cobai thekti galam lasi la jitu 5 to 600 crore pusi jong lo mati la majon ko lasi tutel non ko an ma paisa nang le dak 500 ta le dak do elo la bang lasi lage pa cobai ke le la dak national highway pen kipia polo bang lo lagi lasi lason tak ta mo hola inut mohon rong pita allegations pi claim lo lasi afit revenue village kadok be puisa me dak ene delo council baha saut pota do puisa me amunit ave delo hoso hingu si dulu amaga reserve forest pere bang popoma dak bang forest land pole padukong nang pulo dak bang lasi so tengsi non un pole EMCM tu la so dak jel beta tang so dak pota chikuri adme mati ave mati sona bang lasi lahage la tumpa cobai thekti galam lasi la jitu 5 to 600 crore pusi jong lo mati la majon ko lasi tutel non ko an ma paisa nang le dak 500 ta le dak do elo la bang lasi lage pa cobai ke le la dak national highway pen kipia polo bang lo lagi lasi lason tak ta mo hola inut mohon rong pita allegations pi party president tum siket tobe nang tum da dun thenglong party president ne pran pan che very pick party president tum si ke to mane ke theng ke chokone ne ka pati ka pa option pulasi mo alang li pul mate arun terang penchenglo aro ton teron to long kipang chu don sing ter alang li hunan tai not police officer company son hang de si son claim today BJP ke kroi kre tum puke avi la si la so putak same condemn second thing il tum condemn bangke je il tum kaching honai man penge thinai dr tuliran hong CM phanda je akoy people je ni phan ke na pa thi phan batai ke thom nang pa etem lu pula sila so muni ramen prapjin pen pini yang bong alang li jong theng lam ko ma munit ma jong se haw ha pule nil tum si pan abji non mat la son criminal
criminal mang pun non masih action ini niap naik pusi nitum si demand tu jong si paklang tek pulang te party pen si lang pan ke labang ke itum ke case pina manhani case pi pola bang Cok di hek mana bang lalu Salah, lebih presiden lah, kono kisah di dua ini. Alang itu dong sini pindah Lasi yang kita harus atai kenen si pasukan itu kita beri. lasi lahilo pul laso criminal van niap nang pu amen non pak rang alang li pulumati hau tu alang personal kumne enmity komani pen duta hai mune kumama la kapati hile pen ketoy po amuni amen paklang nang pula ke alang li nong alang li paklang tek te pulute la so putak si itu mangai manhani case pipo alang po an si paper media long si ninggelo mati lage electronics media long si padam lo lage lamso kali lage konane bahini long pen chetano hoy chethan joy joy pokam kali lake rat atheng nu si kapang dak la si kumada criminal lo malage kumad hile ke orabang puluma la bangke prabjin pen alang li amen paklang theng nang jongo lahilo yo ni panang tera bang puno niltum si action ene la so muni pan pu niltum si panep ako jong se alang li paklang ti mone hoja ani je ka pincong ngoi wa alam pulute lake alang li pan raso manhani kes pi pun itu Hard party mate bom itu jauh. Bom ada ini kan sih. Ini halangan so nanti makan kene karena atau ini kita ada urusan non ko kala puson ave lang jong si Teglong ke theklong ku pune pulong te lake claim nang koi authority pen jong si hiri pulo tang te le hala rat atuman athi alang tum kalili kalang lam pen apa cobai 420 forgery lo ma dilai ke jong se ahoga hakson kalipin da kalang pene pulde forgery 420 tuman teme piju pene lake inquiry pene padosi claim nang koi te kachong tu no nili phanus da ko pene kam claim po paisa pa nang pinu ne kam long po hente nong po chongthi pone le 420 case lo mati lasi lahai pen si tami tarli po nang ko po jong si la tum jong si claim bom pulong te kalili pulong te Cok di